Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Timotyo, Kapitulo 5, versikulo 8. Ngam no adasaan ang mga sikaso, kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kameng ti familyana, tinalikodan nan ti pamati, kat dakdakas pay ngam ti saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, kan yang. Lolo, ang istorya kayo man, may panggap iti tsimpo ti hapon. Ando ngamin ti kayat ko amamuan. Naulpit ang itaganggan na iti day. Kahit no may sakmet iti nagyan iti awagan da iti garison. Saan ka di nga agdangran? Kanagtakaw da kano idi, lolo? Kasano kayo nga rod ngay anagyan ijay garison da? Aday ay baga ka nagyanak iti garison dagiti ganggan na kasano iti? Ay nasingput sa iti dagiti hapon. Lolo, mawawag na angkal. Hello, angkal. Hello, naimbag arabiyo dita. Kastamot, angkal. Nakaditita ni Tatang, kasaritak man. Ay, uwan, angkal. Lolo, kasarita na kayo kano ni angkal. Hello, Bong! Sana siyak ni Bong, Tatang. Ay, Siyak ni Guryo amanugang yo. kunak nun si kanibong akong padray. Inton biyernes, sumarong karak di tabani. Anya ka diti kayo apasarabo, Tatang. Kutsi ako ma. Anya. Awang kwartak na igatang ko iti kutse, Tatang. O sige, sakton ti makamo iti pasarabo yo. Sapay mabisinak na jakpay nangan. Lolo, kalkalpas tayo laang anangan. Jakpay nga ron nangan. Imot ka mat. Halaan, Barok. Ikam ni Lolo iti kanan na. Pasensya mon. Ay, uwan, angkal. Di ka pa'y nakaturog, anak. Rabiin. Umay ko iyalaan ni Lolo iti kanan na, Tatang. Ngamin, agungot mat no jak pa kanan. Ay, talaga nga agkabawan ni Lulom. Iso ada tayo lang ti mga awat kan kuana. Ato iti kapim lakay. Agyaman ak, bakit? Nagsapa ka na bimangon. Nariwot pa'y laeng. Mapan kami ngamin iji barangay tala. Ingkam agbako na kadagiti kayanak amaladaga. Ala, sakbay nga inak agpasada, may tulod kayo pa'y. Wan gayam, nagchat kanyak di balasang da bayaw guryo. Kunana sumarong karni bayaw inton malam no biyernes. Ay kat nasayat man. Ni nga ipag, sumurot mat. Ay, jak amu no maanusan na ti agbiyahe day chay. Ngam awan lat amu ko no kayat na ti umay. Inton malam no biyernes, sumarong karak ejeban eh. Kaya't mo ti sumurot? Ay na, nagadayo. Jak makasurot. Makumikumak. Adda atendaran mi a field trip inton rabi iti biyernes. Field trip manan? Awan lakat makumikom ka. Ikamat iti panawan ni Tatang mo Ikamat sarungkaran, iti oray maminsan iti makabulan. Awan nga rod panawan ko. Apay ay adagulit ka. No kayat mo, di si katimapan. Awan mo't lang pakairanudak kan kwa na tagkabaw mo'tan. Anya? Oy, anyat klasim nga anak. Adda ka aya dito'y lubong, nusan agapuken kwa na. Day tangar aramidem ita iti mismo nga amam. Kastantumot ti aramidem daken ka. Ay, darasam ti agpapudaw iti pagdigos ko, yaya. Tadamiting ko ita. Ay nalakay, kat no nag-retire kan, kas empleyado ije munisipyo. Senior citizen ka itaan. Ay, nakaretire ako na yan, nana. Kano nanggag ko iti radyaw nga damiting mi makaawat iti ayuda, nana. Ay nalakay. Amangan no saan kaakaraman ang makaawat. Ay,
Mabit lang, tayo nakisagana ti pagdigos mau. Hello? Hello, Manang Doris. Kumusta kayon dita, Isabela? Hoy, babae. No awan ti ibagam, di ka kuman umawawag. Siguro, kayat mo ti dumawat iti kwarta kanya-kanya. Ay, awan kasta agandad ko. Sarong karam ko mani tatang Ay na, awan panawin ko amang sarungkar kin nila kay Pekto. Anya? Ay, unay kan. Anya aya ti basol ti amamkan ka. Taapay akas talaona yan ti guram kan ko ana. Jak kayat ti agtarakin iti agkabaw. Iso ajak kayat ti mapandita. Kanjak maanusan akasarsarita day jay alakay. Ha? Lolo? Apay ngagsangsangit kayo? Magdagita tumatayam ta na mangipatpatag ka na kwada. Siya kawan. Lolo, ada kami dito'y amang ipatpatag kada kayo. Iso nga umay kanwan, tentag merienda. Ay, palubusan na karumwar. Ay katuan na, Lolo. No kayat mo, kaduan kang agpagnapag na. Nanang, pampanunutak ni Lolo. Apay ana ibagam ti kasta anak. Ada ka di problema ka ni Lulom. Itay ayabak tapno agmerienda. Nakitak nga agsangsangit. Kat? Kunana na imbag pa'y kanudag iti tumatayab. Tadamang ipatpatag kadakwada. Ngam iso kano, katawa. Adaman ko maibagak no mabalin. Anya da ita. Anya nga tano agaliwaksay tayo kada tatang itong Domingo, lakay. Ay katuna. Kan nakasangpat tumat ni bayaw siguro inton malam no Biyernes. Sige, awan parikot iti dayta, bakat. Tatang, ina kon agtrabaho. One? Ay, apay nga panawan nak doktora. Saan ka doktora? Siyak jay midwife. Ti asawa, di anak yo. Ay, babae doktora. Huh? Magkapayat ay patpatignak. Ngem, di anak ko na po kaw. Di na kun malagay. Tatang, nyalaan kayo iti merienda. Agmerienda tayo pa'y. Ay, dayta ka din tayo maawat ko nga ayuda. Ay, nagsaya atin tayo itinda. Uray jak nakimit-meeting. Apay, tatang. Ada ka di maawat yung ayuda? Ada nga ron. Nagulit ka. Kaka. Akwa. Ala, tatang. Agmerienda tayo kit din. Naimas day ta tinapay. Ay, pasensya ka na balasan ko. No sikat ti kaduak agumatang iti maintenance ni tatang yo. Jakmat ngamin amaw dagiti agas na. Ay, anya kayo lakit din ayan, anang. Syakit di ati dumawat iti pasensya kada kayo. Tanagbayag kayo anagure iti clinic itay. Ay, awan anya man na balasan ko. Bala, kuyugan na kagumatang iti agas ni tatang yo. Tapno amok to, ti gatgatangag. Wan, nanang. Oh, naimbagarabiim, Nancy. Ay, kastamot kan ka, Guryo. Naimbag arabi imat. Kat, ni Doris ngay. Talaga natangkan ti panagpuspuso na. Pulos, adi na kaya ti sumurot dito. Magmerienda tayo, doktora. Ay, nagsimpay tayo, kumpare ka naggapuin di Arabia. Ano tinted na nga ayudak. Sino kano akong pari na? Sa ti bagbagana aber. Ay, kasjay. Ala, mangan kayo latan Ado mo tinaluto. Kumusta mo't dayjay adures, Barok? Ay, talaga ka di alinipat na kami na namimpinsan. Ay, jakman amokin kwa na nanang. Itatada akong dito, Dituyak maten agbirok iti trabaho. Ay, naalas ti ugali ni Dores. Idi inawagak,
Kunanakit din, nga amangan no dumawat kano iti kwarta. Ay, oray kaskasano, adamot trabaho ka. Kahit, anya nga imo ti kinunana, edi imbagam ti kasjay. Kunanakit din, ada tayo kano, ti agnumnumar iti pensyon ni tatang. Anya? Engam kinapudno na. Amin na pensyon ni tatang, nakabangko. Hello! Oh, apay taga riditayan mo? Siyempre, madama ti happy-happy. Kan mabalin ka diya, kanya-kanya talangan, takasta ti kayat ko. Panunot ka man imbag, Doris. Kailiw na kandiya, ma'am. Sarong karam kumamit. Makonsensya ka kumamit. Hay, di ka manaktak iti happy-happy mi. Bye! Ayan ni Dores. Malagip yun ni Doris, tatang. Sa anak met akabaw. Tapno jak malagip. Ibagaman tao may naksarong karan. Wen tatang, ibagakin ko ana dayta. Kailiw ko ni Dores. Takarup-rupa na tay kaayan-ayat kaw. Ah? Sino akaayan-ayat yu, tatang? Alipatak tinagan na. Ala, bayan nyo nga ruden. Sige, tay bagakin ni Doris, asarong karan na kayo, mate. Ne, aping may ka dito, Isabela. Kunak man no saan kan nga agsubli dito eh. Mailiw kan ka ti amayo, kaya't nakamakita. Agsagana ka. Agbiyahe tayo ton bigat, tasarong karam ti amam. Hay, jak kayat, manaktakla day na. No awan ti amam, awan kamot dito'y lubong. Iso apang nga asim, tadinggem ti balakad ko. Sino ka itayan na maestra? Ay, nagpintas ka, balasan ko. Di nakmalagip, tatang. Saan nga ron? Sino kaya? Siyak ni Doris nga anak yun. Si ka ni Dores. Ay, uwan. Ay, si ka nga agpaisaw. Ay, nagpintas ka na nakaw. Winanang, di kagdanag, tatumulong ak para iti masapsapul yung kinitatang. Nakaamiris akon, gapo iti adu abalakad ni Goryo kanyak. Ay, nagsaya at no kasta anak ko. Ay, tapno amom. Kanaayon nga ibalikas ni tatang yu tinagan mo. Kailiw na ka. Pakawanandak iti kalabas, nanang. Ang manipod ita, tumulong ak kada kayo ni tatang. Ay, agyaman ako unay anak ko. Ay, nagragsakak. Gapu iti na itaan ang ngagkukan ka. Naragsak ti kaunggan, no amo tayo atalyawan tinaganak tayo. Bindisyonan na tayo ti Diyos, no kasta ti aramiden tayo. Ngam no talikudan tayo tinaganak tayo, dusain na tayo ti Diyos. Nagdakas nga agpaiso ti ugalik. Ngam saan pa'y anala daw ti amin lakay. Ipaniknik ko ti panagbalbaliw ko. Wen bakit? Saan nga minarumbang atalikudan dagiti naganak? No kasta ti aramidem, ang mga no kasta mo ti aramiden kan ka dagiti anak ta. Adda kumaasi tayo para kadagiti naganak tayo. Nakapsot dan. Kat awan sa bali amang ibin kadakwada, no di da tayo nga anak da. Lakay. Ipaay tayo kumaday ta aragsak da. Bayat asibibiyag da pay. Awan sa bali ang mga iwan kadagiti naganak tayo iti panagkapsot da, no di da tayo nga anak da. Ipatig tayo ida, tapno ti Diyos maragsakan, kat bendisyonan na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Listening to a podcast by Bagnet Sound.
If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 90, versikulo 14. Binigat ko ma apennaken na kami, iti di agbalbaliw nga ayat mo, tapno agkanta kanaragsak kami, iti onos ti panagbiag mi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, agudong kami, ada ka di ipagatang mo. Agudong kayo manain. Kaano lang idinagudong kayo Awan ti abasto dito'y kusina. Awan mo ti sidaan tayo. Ay, adulaunay ti paggasgastusan niyo. Na, agreklamo ka man ako na akong kat. Apay, adda kwartayo apagpalingkiyaw. Kat no nagipawit ni Mabel iti kwarta. Di mawat kayo man siguron. Mapan kami man laangan. Nagadaw a reklamom. Ay, awanin dya inayaba ka tricycle. Pimanawon ta nagbayag kamot. Ay na, kasano katagong ungot man ni tatang mau. Tapay manin aya. Damdamagaklaan doon niya ti ipagatang na. Nagado katareklamo nan. Ay, saan kay pay ayaan na irwam iti ugali ni tatang? Masikuran nga men, tanaperde di pagdengdenggan na radyaw. Ala, bayan nyo ta ibagak ka ni Manang Mabel, agumatang iti TV a pagbuyaan ni tatang iti news. Ay, numaamuan ni tatang mo dayta, ngagpagatang ka iti TV, agungot manen. Siyak ti makam mo. Apay ngagreklamo pay laeng, no addan to pagbuyaan na iti news. Di na lamang nga makita na pay. Lakay, mga lakan iti karne asidaam. Sagmamanungay day taginatang yu akar ni tibaka. Apay aya adamagam no sagmamanaw. Mangan kakit din, tanapudot pay day tasidaan. Uray natanglaan ko matisidain tayo. Oo, nay kamutan. Kakaiso na nagipawit ni Mabel iti paggatang iti naimas asidaan. Agreklamo ka man ako nakon. Ay, pampanunutik nga rod ti gastos. Nala, agsida ka iti asin no kayat mo. Ngamda kami, agsida kami iti naimas. Oh, ading ko, kumusta kayon? Nasayaat kami matlat tamanang. Ni Nanang, napanasinibugan dagiti masetas na. Ni matatang, dayjay. Agbirbirok iti lastiko apang tali na iti transistor radio na tapno aguni. Ha? Uso ka di pa itati transistor radio? Ni tatang Ay na, paggugusto na nga ti agdengag iti news. Isulaang mati pagdengdenggan na dahi at transistor na. Sagmamano aya ti TV, taigatangak man laangan. Dayta ko mati ibagakkan ka, Manang. Alabay taigatangak ni tatang iti TV, apagbuyaan na. Angkal, anya day tatartarimanin niyo. Ay, daytoy man radyo. Kasan motin nga aguni kaanakan. Daytan sapay lang di radyo mi di. Wain, natinag ko nga main. Ito saan motin nga agunay. Dapay lastiko at talina. Baring nga rod mapagunay. Gumatang kayong aminan iti baro. Isupay man na gastaws. Ibagayo ka ni Mabel Taigatangan na kayo iti radyo. Ay, ano saklangin na tarimaanin da ito yung radyo? Mabalin pa yung siguraw. Apay, di yun lang maigatangan ni tatang iti baro a radyo na. Saan na aradyo ti gatangan ni Manang Mabel para ka ni tatang? No di ka dakkel a TV. Ay, kastaya. Kinasarita ko ni Manang Mabel. Kasimot ni tatang. Sapay kat adda tultulang na. Kasjay pay la radyo ti pagdenggan ni Itinyos. No ko namin nga nga igatangan mi iti radyo. Ay, sayang laang ti kwarta ko na namad. An-anon na nga iti kwarta na. No igatangan mi iti naimas amasida, agreklamo latta. Sayang ka no ti kwarta. Gagangay talakay nga minen.
No igatangan ni nanang iti baro a t-shirt, idoldolin na laang iti aparador da. Kat no inted na kanyak di may sa t-shirt na. Saan namot ka no ngamin nga isusuot? Ay, jakman amo no api ay laang daan a t-shirt na ti kanayon na nga usaran. Mapispisang pa yun, gapo iti kinadaan na. Nasaya at natati kasasaad ko dito abroad, nanang. Saan da ka pa kadanagan? Nasaya at nga rudno kasta anak ko. Di mo baybay ang tisalon at mawan. Imawagak, tadamagak no na i-deliveran di ginatang ko at TV yu di tabalay. Ha? Apay, gimatang kan? Wala nang, ni Nene tinapan ng bayad. Nay, saan mi nga among adagayam ginatang mo? Ni tatangay, kasaritak ko man, nanang. Jakam mo no sa dino tinapanan na. Rimwar mo't itay. Sige nga rod, nanang, tagtrabaho akpay. Umawag ak tumanen no adanaway nga oras ko. Ay, nagmayat at talaga apagbuyaan da iti TV, nanang. Naglawag. Ay, kat, makabuyak mat nga rodon iti drama. Nanang. Agbuya ta iti drama, no iti rabi anak katurugan ni tatang. Nagdakkel kat da ito'y atibin a ginatang mo, anak ko. Sagmamanungay da ito'y. Saan kayo nagdamag pay? Nimot manang mabelti ng bayad iti dayta. Ay, lakay, adakan. Ha? Ada TV tayo? Owan tatang. Pagbuyaan ka no iti news ko na ni manang mabel. Ala, umay kan lakay, tagbuya ka. Kaino natarimaan ang daytoy radyok. Napan ko yung patarimaan. Na, pagan anumpay ngay day ta aradyaw. Day ta natalyan iti lastikaw. Nagmayat day to'y TV a pagbuyaam. Impagatang yumaninday ta kini Mabel. Katuan tatang. Isumot yada kwarta na. Kasano nga makaurnong ni manang mo? No pagatang kayo matapagatang. Ay na, agsao ka pa ilaang. Agtugaw kakit din, taagbuyakan iti kayat mo abuyaan. Ay, ni tatang talaga. Imbis nga agragsak, ngam agreklamo la tamat. Tatang, nagmayat day ta TV a ginatang ni Mabel Nagmayat nga agpaisaw. Gastos iti kuryente. Kasta talaga tatang. Anya nga rod ngay. Ngam imbis nga agreklamo kayo, rumbang kumaanaragsak kayo. Tas anyo langan amang ngagtinyos. Mabuya yun. Ado nga ron ti mabuy-buyak agubat iti sabali a pagilian. Nagadumat ngamin ti mabalin mo abuyaan. No apay adag itapay lagkubat ti pag-aayat yu abuy-buyaan. Damdamag nga raw ti kayat ko abuyaan. Tatang, enjoyem kit di ti agdama abiyag mo. Saan mo apakadanagan dagiti agubat? Taadayo-day ta mapasamak dito'y ayang tayo. Anya nga iti pagsayaatan nga ited na, no agpampanunot kalatan iti saan pa'y anapasamak. Lakay, rabieng, apay adi ka pala maturog. Sana ka makaturog. Tabuy-buyak da ito news. Kitnay, manay-nayunan ka no dagiti pagilyan nga gugubat. Kat, anya kumati pakasaknaram iti da ita adamag. Damagam pa'y laeng. Kit no madaman ti gubat iti pagilyan nga ayan ni Mabel. Madanaganak. Nakaamamak da ito ang mapaspasamak. Ninay, awagan man ni manang mo Mabel. Tapay tatang. Kaya't ko akasarita. Tanabuyak itinyaws nga dan gubat iti ayan na apagilyan. Ay, katanya ko maita. Kat delikado Ay natatang, tila pagdandanagan nyo. Awagam ko nak takasaritak. San nga agtal na dahito riknak? No jak makasarita ti anak kao. Anya kayo ket din aya tatang, tila pagdandanagan nyo. Nadtal na dito'y ayan ko. Awan ti gubat nga ibagbagayo. Nabuyak matititibay. Agubatin da day tapagilyan nga ayan mau. Saan ka di atila pagdandanagan nyo, tatang? Natalgad kami dito'y. Madanagan at talaga anak ko. Ket, pagbuybuyaan nyo matlaang JTV a ginatang ko. Iso nga rin tinakamuak, may papaniti gubat ang mapaspasamak. Naa, kasla.
Imadaddan sakit diti panagdandanag yo. Itatama buybuya yung dagiti news. Ay, Kunak nga adda pagliwliwaan nyo, iso nga inggatangan kayo iti TV a pagbuyaan nyo. Saan ket di atap no agdanag, ken agbuteng kayo akasta. Anya, nakaturog pa ilaang ni tatang. Kat no aldawan. Parbangon nga minen anak katurog, tajay la nagbuybuya iti news ti inararamid na. Ay, dagita manan mabuybuya na anyos, ti paka-estresan nan. Saan kami nga rod ang makasublat nga agbuya ka ni Nene, ta isulat tamot ti agbuybuya. Urayak lang na makariing. Taited ko man da ito'y bado ang ginatang ni bakat ko. Basit nga minunay kanyak kahit. Sayang mat, no saan ama usar? Ay na, nagado ti badaw kanak ko. Uray di dakon ikan. Adong agpaiso. Ngam nakadulin laang mat iji aparador mo. Ay wine, adungag pa'y suijay. Isuot yukit di amin dagi jay tatang. Tapno saan nga ibaga dagiti kabagyan tayo, akas la kalapimpiman. Anya, ibagbagada dayta. Katuan, siyak pa yun ti mababain. Ta ibagbagada, abaybay anta ka. Ta dagiti badom nga isusuot mo, pisang, ken nagdaandan. No bado lang nga kat nagadaw. Kat apay nga rod ngay, adiyo usaran, tatang. Itatang yaw, kasla saan anaragsak iti biyag na. Anya, sana naragsak nga ibagbagam manindita. No igatangam iti baro abado na, idulin na laeng. No igatangam mo't iti naimas asidaan na, saan na mo't akot tiyan. Ay, kasanungatan no agugubat da dito'y pagilian tayo. Ay, unay kayo lakit din aya tatang. Nagado nga ibagayo, day tapay matgubat. Kasta na nga rod. Ibagbagak lang, mati mabalin na mapasamak. Lakay, dayjay gubat am abuy-buyam, ijay adayo a lugar, ti ayan na, saan adito'y ayan tayo. Ang mabalin tayo ang mairaman. Ay na, saan kayo nga agriripay? Malamangan tayo kit din. Kat pangaasiyo tatang. Saan yun ada kamaten ti gubat iti sangwanan ti panganan? Ay, awanin bakit? Talaga kimaron ti gubat ija ayan ni Mabel. Na, apay anak ko namot dayta. Nabuyak nga ro di jay tibay. Ay, kasano nga rodan ni Mabel? Dayta nga ro ti pakadanagak. Ay, naskan nga rod ang makasarita tayo ah. Ay, Nenay! Nenay! Awagan man ni Manang Mau, tanay, agdandanag manan to'y amam. Nanang, jak maawagan. Nangagmaw bakit? Ay, sos, apa yun ngay? Ay, daytan ti ibagbagak. Saan kayo kadi amadanagan ng kasta, tatay? Amo ni manang ti araramidan na. Aduda mo't a Pilipino ijay. Agtitinulong da. Ni tatang mo man, nakaraw ti panagdandanag na. Tatang, kadwak dagiti apukom, at daday jayruar. Kaya't da kano ti makaiayam kan ka. Ibaga majak masangaw, tagbuy-buyak itinyaws. News manan ti buybuyaan nyo. Kat, ay na, gubat manan. Kaya't ko nga minamamuan, wanyan ti mapaspasama kini Mabel. Tatang, saan nyo nga ibusan ti agmalamyo? Amang pampanunot, iti saan pa'y anapasamak. Anya nga rod nga iti aramidag. Kitno nga'y mairaman iti gubat ni Mabel. Kitnay, manun nga aldaw asan na maawagan ti silpon na. Tatang, agtalak ka ni Apo Diyos. Isu asaan kayo kumanga agdandanag unay. Kan saan kayong agpampanunot, ti anyala ditan. Kat, gaputaddan gubat iti ayan da Mabel, saan kan amangan? Ay, kasano ang maganas ko timangan. Kat gubat mo ti mabuy-buya ka kanayon. Nasaysaya at salaangan, no saan tayo ang naadaan iti tibay, tapno saan ka madandanagan akasta. Ala, umuna kayo namangan. Italaang nga umay pumasyar lagi ti apo ko ta. Di mo pa'y kayat ti sumango kadakwada. Saan mo ka di pa mawagan ni manang mo, Amabel? Saan pa'y tatang? Ay, makapadanag na talaga. Ay na,
Saan kay kadingag dandanag akasta? Saan idaabaybay anti Diyos? Ay, kasano no may raman ni manang mo iti gubat? Ay, day takot ngamin. Tanalaka kayo nga agdandanag. Saan kayo ngamin na makimismisa? Huwin nga rod. Da kamilangan kanina nang timapan makimisa. No agbati kayo dito'y balay, di talaan nyo ti buybuyaan nyo. Anya nga rod. Ay natatang, saanin ang naragsak ti biyagyo? Day talag dandanagan kan agpampanunot iti maditi aramidan nyo. Hello? Manang Mabel, nasaya ata na awagan ka. Nakaro ti panagdandanag ni tatangkan ka. Ay, unay kat ni tatangan aya. Wen, pudno nga dagubat dito ayan ko. Ngam okay kami amin ditoy. Kinapudno na, agawid kamin. Jak amo no nasken ang maragsakan kami wano agladingit kami iti dayta nga imbaga manang. Agawid kami, ngam umakar kami iti sabali apagilian. Iso saan kayo arumbang amadanagan? Sige, manang. Ibagak dayta ka ni tatang. Ibagam man, asaan unay nga agdandanag? Saan man ngamin aday jay gubgubat anyos ti ipabuya yukan kwa na? Ay, maragsakan na ka nakakita kan ka, mabilan hakaw. Oh, makita yung mat. Sa anak anaan ano, uray adagubat iji pagilyan ang naggapwak tatang. Ni ngamin tatang, jay la agdandanag ti amo nga aramidan. Kasta na ba ni tatang yaw? Di na amo ti agragsak iti biyag na. Sakmanin tinakita yawn. Mabalin ayamot, abaybayan na tayo ti Diyos. Oh, kitaan nyo man. Sa anak mo't anaan ano, uray no adagubat iji pagilyan ang naggapwak. Tatang, nangagmuday ta. Agragsak tayo no anyaman ti adday ta. Tainton bigat, kan anyaman na panawan, addalat ta ti Diyos. Liklikan ti kanayo na panagdandanag, no di kat agkid daw iti tulong ti Diyos, gapo ta saan ang managbaybaya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 10. Bukod mo ti ragsak mo, bukod mo ti ladingit mo, awan ti sabali ang mairaman kadagiti arik na. Papagayam, intay denggan ti sabali pay apakasaritaan ang maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpintas dito a parke. Magustok na unay. Nang rona kat kadwakan. Ay na, di mo lang mo, Peter. Nakaragragsak ak unay. Ure siya. Naragsakak, met. Talong aldaw ta dito a lugar. Iso nga ipapasta ti agpasyar. Mercy. Ay ayatan na kadi talaga. Nga ure at daan ako niti pamilya. Launay, Peter. Ingkadeng ko iti asaan ako na makirelasyon. Wano maki-boyfriend. Ngamdamtang ka. Diyakon malapdan ti bagik nga agayat kan ka. Agayatak matkan ka. Agyaman na. Ay ayatan ka. Kat adda aklat ta iti abay mo. Anyaman ti parikot mo. Si dada anak at umulong. Nolakit ta kabaila. Mercy. Wan. Amok ngay ayatan na. Kat day ta titakdarak. Hello, Peter. Itay pa nga awagan ka, ngam di ka mat sumungsungbat. Ada ni Peter EJCR. Ha? Sino ka? Apay asika ti simungbat iti cellphone ni Peter. Gayam nak ni Peter. Sige ha, bye. Hello? Hello?
Kinidupnan. Asino day siya babae? Apay nga iso ti simong bat iti cellphone ni Peter. Nangag ko nagring ti cellphone ko. Sinong batam ka di? Wan, ni bakit mo ti umawag? Apay sinong batam? Amangan no agatap dayjay. Imbagak agayim na. Ket, anya ti kunana. Inyof ko adagos ti cellphone. Uraya mong umawag tumanan. Sige. Siya kung ti umawag ken kuana. Asino dyan ang sungbat ita iti cellphone mo? Babae mo't day jay? May sakadag iti katrabaho. Kasta ka di. Kat, kumusta mo ti umuna nga aldaw ti seminaryo? Awan parikot, bakit? Ala nga rod, agan-anad ka akanayon lakay. I love you. I love you, bakit? Ala nga rodan, bye. Ay, agyamanak. Kunaklakit din no asino day diya babae asimong bat iti cellphone ni Peter. May salagayam akatrabahuan na. Maditiriknak itinangag ko, Peter. I love you ko nam kinibakit mo. Idin to tadumdum nga ka. Apay nga minadi kay madayo. Kanya kayat nga agatap ni bakit ko. Iti panang sungbat mo iti cellphone ko. Masairak. Saan ka na masair? Saan nabalit na kaduanak ita? Nga manula ang aldaw. Awan mabalinta. Alakitin. Rumortan dito'y cottage. Taintag pag na. Okay. Uwan, Mari Helen. Ada babae nila kay ko. Iso alimami isti pa nakilangan na kanyak. Agasam, maturugan iti bangir a kwarto. Ha? Apay mo tanakasta? Di naksiguro mairusok a kaabay. Ngamin, mas ayayatin na di babae na. Iswa na kaikadang akon, Mare. Panawak lang nga nila kay ko. Ngam kasanon ti anak yo. Saan mo't amabalin nga ibantay ko latan ti bagi kanila kay ko. No dinak mo't ayayatan. Agasam, maturog iti pangir asiled. Sakot, nagsapa arumwar. Tengat rabi iti sangpet na. Wano saan, parbago no sumangpet. Anya mo ten. Nakaragragsak kayo idi nga agasawa. Akaslawan parikot yo. Gaputa ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Apay akastoy mo ten tinagbanagan ti relasyon nyo. Naimbagpay kan ka, Mare. Tawan parikot kanila kay mo. Talagang ayayatan na ka. Wan marifem niya. Nabayag kami ng agasawa. Ngam pulos asaan ang nagbabae. Ngam nila kay ko. Nagbabae. Isuadya kon kabaulan da ito'y. Panawan milangan. Tadyak kayatan ti masaktan pa'y. Alas Jason iti rabi asim magput ka. Nangan ka din? Wen, O sige, ingka agpalasan. Ta isimpak dagiti bag mo. Ikatak dagiti kawas mo amalabaan. saanan, syakton. Ingkakit maturugan. Sa anak pa'y makaturog. Ikataklaan dagiti malabaan akawas mo iti bag. Mala, ingkan dita sila taginanakan. O sige, inakbitag shower. O sige. Ipan kon iti paglalabaan dagiti kawas ni Peter. Ta ibabad ko pa'y laang. Ilabakton inton agsapa. Apay nga ada underwear ti babae dito ipak ni Peter. Nalabaga nga underwear asabong-sabungan. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Saan ko pa'y laang akasarita ita? Maipapan iti da ito eh. Tamok anabannog. Inton bigat laangan akasaritak. Anya ti kayat mo asawan iti da ita nga imbagam marsay kaanakan. Agawak ni Peter iti pamilya na Auntie Wilma. Ha, ay na marsay. Maditi kasta. Amuyo ka di abayat abo may bayang ti relasyon mi kini Peter. Kat umun-unag mat ti panagayat ko kenkwana. Kayat mo ka diti kasta. Ama ikadwa ka laang ababae iti biyag na. Kas ita, naggapo kayo adwa iti bakasyon. Ngam sa dino tinagawidan na. Siyempre, iti pamilya na. Auntie, Naragsak ka nga agpayso no kadwam ni Peter. Ngam kalpasan da ita. Agliday ka mutlaang.
Gaputa agawid tumatlaang kan di bakit na. Isungarod nga agawak iti pamilya na. Panagkunam kadikat umanlugot. Mang panunutak iti nasaya at apamuspusan, anti. Di ka agar aramid iti pagbabawyam to iti odi na. No dakas ti panggap mo, sigurado nga agladingit kan to matlaang. Bukodam to day ta apanagladingit mo, gapo ta sikati akin aramid. Anti, Denggam ko matibalakad ko kan ka kaadakan. Agsarita taman. Maipapan iti underwear ti babae ang naalak iti pak mo. Dayto yo. Underwear? The underwear ni Marcy. Apay nga dayto iti pak mo. Nakanayon iti brief mo ang nakakupin. Diyan mo. Nalabit alino ko nakti aking kuka iti dayta. Agsasao ka di iti pudno, Peter. Wen bakit? Bayaman, tapag sasawak to day a babae. Loko day Peter, agtalakakan ka. Kat di mo ko madadaulan da ita. Ta iti kanito adadaulam da ita. Saan na kaminton ang makita iti anak ta? kayat mo ka diti kwarta, bugoy? Ay, katwa na. Kayat ko Asino ayamot ti maditi kwarta? No kasta nga ron, aramidam ti ipapaaramid ko. Tangdanan ka iti dakkel agatan. Anya nga iti iparamid mo kanyak. Disgrasya ang ti pamilya ni Peter. Si putam anaimbag ida. Kat makaamukan ton, no kasano ti wagas mo. Basta ti importante, agbaligi ka. Ken pumanaw kanton dito'y alugar, kalpasan ti pasamak. Ariglado. Itot ko kan katiladawan kan address da Peter. Ket manungay ti itangdan mo kanyak. Umdas ka din ti 50,000. Uy, wow. Ayos daytan. No kasta, awan nga rod problema. Umanugot basta da kwarta katukad na. Nga uray pakadaksan ti sabali. Okay kanyak. Arami daklat ta. Okay nga rod. Awan parikot. Mabiit laang lalaki. Kasarita ka. Apay nana. Nangag ko ti saritaan nyo iti kaanakak. Dakas ti panggapyo. Anya kumaita. Sana balay. Tangdanan nakmat. Oray pakadaksan ti sabali. Aramidam. Basta maadaan kalakid di iti kwarta. Katuin. Anya kuma. Ammom barok. No dakas ti aramidam. Agbalatak matlakan ka. No saan ka man amadusa di ti rabaw ti daga. Saan kanto ang makalisi? Inton panungpalan. Kadngan nakati Diyos, kat ija impierno ti pagtungpalam. Agnanayon arigat tilak amom ijay. Anya? Barok, liklikam ti dakas. Tati Diyos, makitkita na ti tunggal garaw tayo. Saan tayo ang makalisi? Iti imatang na. Hello, Uncle. Nakaawag kayo man? Wen, helain kaanakan. Masakit ni Antim Delia. Kaya't nakaamakita. Iswano ang dawayam. Umay ka kuma dito'y lugar tayaw. Isurot mo ti asawa kan anak mo. Sige, Uncle Milyong. Umay kami. Agyaman na akbalasang ka Hindi yu baybayagan Wan, Uncle. Di kay agdanag. Umay kami. Wan lakay. Daan ti Delia kan Uncle Milyong tinang paadal kanyak. Aging ga nakalpasak iti kolehyo. Isudan ti timakder ang naganak ko. Sipod pimusay dagiti naganak ko. Gapo iti disgrasya. Utang ko anay bag anakam day takadakwada. Kwa? Da kayo latan ti mapan, bakit? Sana ka makasurot. Inton maminsan tulangan. Nagado tinaurnong at trabahwak iti opisina. Anya? Wenno saan, ipalpas ko ti trabahok iti opisina. Tas sumuro takto iti lugar yo. O sige, urayan da ka nga rod, ijay lugar mi.
Wan, Mari Helen. Rimara nila kay ko itay. Iso agon dawayan may matan ti pumanaw. Kat saan kami nga agsublipay. Ala, sapay ko mata makaamiris nila kay mo. Kat maurnos yung ti relasyon yung agasawa. Urayan mi nga agbalbaliw Ngam no saan? Saan kami nga agsublikan kwa na? Kat ala, agan-anad kayo nga rod iti biyahe yung nga agina. Oray da kayo, Mare. Agan-anad kayo mat iti biyahe yo. Amapan ijay lugar yo. Ti buwisit a lalaki. Ta imbabawi na ti ipapaaramid ko. Ha? Nayunak pa'y titangdan. Ngam di nakikayatan. Kasla maburiburan ka Kasla nga min sa anak nga agbaligi iti gandat ko, auntie. Nga ipapatay ti pamilya ni Peter. Auntie, Nasaya at no saan ka nga agbaligi. Tano agbaligi ka. Sigurado apagbabawyam to iti odina. Agbalbaliw ka kuman kaanakan. saan dak ko man apakibyangan, auntie? Apay kumaasaan. Saan aga po ta sika timang pakpakan kanya kat di kan pakibyangan. Auntie, Dakas ti panggap mo. Iso alapdan ka para iti pagsaya atam. Ita no di ka dumngag. Kat agsublin to kan ka ti ibunga na. Awan to ko mati pabasulam no di day tabagim matlaang. auntie, Kanwaswasa mo ti relasyon nyo kan ni Peter. Taadaanan iti pamilya. No kasapulan nga umadayo ka, aramidam. Makasapol kanto iti talaga aparakan ka, kaanakan. When Mercy, awan ti aginak ita iji balay. Iso anawayata. no kasta, dito'y kan balay amaturog. Bayat nga awan ti aginam. When ngamin, kailiw ka kanayon. Uray kaidak ni bakit ko. Si kalata ti adday ti panunod ko. Talaga? Agyang man ako na Peter. When Mercy, ay ayatin kamit unay. Kaya't ka akasarita, Peter. Ambom nga adaan kan iti pamilya. Ngam nakirelasyon ka pailaan kan ni Mercy. Nana, agin inayat kami ka ni Mercy. Sa bagay, awan sa bali amang rik na iti ibo nga ti immoral nga aramid yo. No di, da kayo matlaang amismo. Nana? Apay ti kunayo, agnanayon anaragsak kayo. Ang mga numabalsan kayo iti day tangar aramidan yo. Kwa nana. Diyak kabalan aliklikan ni Mercy. Liklikam ni Mercy, kat ipamaysam ti asawam. Ti pagayatan ti Diyos ti aramidan yo. Saan kat at ikinakilo? Tano ti pagayatan ti Diyos ti aramidan yo. Maragsakan ka na kayo, kat bendisyonan na kayo pa'y. Nana. Liklikam ti kaanakak. Di ka agbalin ama naging bubukod. Bayam ang makasarak iti single akas kenkwana. Agbakasyon ta ija Isabela, Mercy. Tapno maliklikam ni Peter. Aglive ka payla ang iti trabahom. Auntie, Alan ka anakan. Agtungpal ka kanyak para iti pagsayatan. ngam auntie, diyak kabailan adyak makita ni Peter. Saan a kompleto ti ragsak mo, no ni Peter a pamilyado ti karelasyon mo. Auntie, Agsapol ka iti single akaskan ka. Kat sigurado, 100% ti ragsak mo. Saan akas ita? Saan anaan-anay ti ragsak mo? Gapo tada kainagaw mo iti puso ti karelasyon mo. Manumaten abulan nga da kami ka ni Mercy, dito Isabela, kasinsin. Wen kasinsin. Kat naimbag ta nakasarak dito iti panggadan na. Wan nga rod, pagyamanak unay dayta. Ken naliklikan na ti pamilyado a karelasyon na. Ay, wan nga rod, kasinsin. ni, siyak samad tan ti pagsarsaritaan nyo, Auntie Mila, Auntie Wilma. Ay, wan ka anakan. Maragsakan kami. Tanadaan kan iti trabaho, dito'y Isabela. Wan nga rod, kendakkel ti sweldok dito, Auntie. Kang runaan na,
Naliklikam ti karelasyon mo a pamilyado. Wan Auntie Mila, ingka gumaak nga inaklon ti kinapudno. Kanyak gayam kayat yag nanayon na kabit. Agyaman iti Diyos, tanabailak alinipat ti panagayat ko kinipite. Nailiklik ka iti basol. Kat sapay la kumata saanen ang maulit. Wan Auntie, saanan? Kan naragsakak ita. Ngamin, kasla na bang aran tiriknak, idiliniklikak ni Peter. Wen kaanakan, nuliklikam ti basol, ragsak ti ipaay na. Wan Auntie Mila, kit idaw-dawat ko, asapay la kumatanaan anay tiragsak ti pamilya ni Peter. Gaputaawan akon akibor iti puso na. No ammom adakas, dimon aramidan, tasikanto matlaang ti pagdasalan na. Ipatag kan ipaay mo kitdi ti pakaragsakan ti pamilyam, tapno natalinaay ti biyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Saan nyo atultuladan dagiti ugali iti dayti alubong, ngem palubosan nyo abaliwan na kayo ti Diyos, kat pabarwan nyo kumaan-anay ti panunot yo, kat maamuan nyo to ti pagayatan ti Diyos, noan niya ti naimbag, makaay-ayo kan kwa na, kat awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Sweet, anak ko, nalayos manen da ito'y balay tayo. Ipangato taman yung dagiti gamit tayo, nanang. Ay, ngumat nga tumatan ti danom. Ipanaw tayo lakuman dagiti gamit tayo. Ay na, ayan na ngay ngatan ni Manong Mau. Awan matlangan. Una nang agpagasolina lang. Aging gaita, awan pa'y. Ni Tatang Mau, saan pa'y mo't anagaw-awaid? Nangabak nga ta iti sugal. Mabisinak, nanay. Purang jelinugaw nga impakanda kada tayo dito evacuation center. Ay na anak ko, an-anusam ka ditan eh. Nagadu tayo apakanunda. Kanayon latada tayo ti adda dito evacuation center no kasta nga adda bagyo. Kaano nga tanga agbaliw mataya ti panagbiag tayo. Ada kamot kayam dito evacuation center, aning. Ay, uwan manang. Tineksanak ni Sweet, iso nga imayak. Agyaman kami, ante, taimay ka. Ada 5 kilo abagas nga itad ko kada kayo. 2 sardinas ka noodles. Husto mo't siguro daytan atulong ko. Nayunam mo't ama nang tanika si kami mo't. Ay, husto daytan. Marwam kayo mo'tan. Ibagam ngamin ka nagiti anak mo. Kastamatan ka nila kay mo nga agtrabaho da. Sige, mapanakon. Tanda pa'y meeting ko. Ipanton niya driver ko dito. Itiitad ko at tulong ka na kayo. Ay, nagsakit ngagsasao ni Antem. Kaslasaan kami ngagkabsat ngagsasao. Gusto nanang. Di kayo sangitan na kasta. Nasakit tinakam ko kankwa na anak ko. Kapula ang tabak nangan. Kasla sa anak at tao nutratwan na. Adda kayo manay? Tunggal adda bagyo. Always present kayo dito evacuation. Katanya nga rod nga eh. Sigamat, Sweet. Joke ko lang, dayjay. Nagsakit kamot amang raba ko. Ngam,
Apay asan kayo ngamin apumanaw iji alugar. Amuyo lang arudan alalayusan ijay. Ijayak anayana kandi makkel. Jakman amo ka dagiti naganak ko. No apay asaan kami apumanaw ijay. Anyangay, narakrak mo tan jay balayo. Nakitam ka di? Katuan, nalabsan may kabayatan ti rescue operation may. Barang tarimaanan ni manong ko ah. Nalabsak ni manong mo itay amagmag na. Agirig-irig mat. Nabartak sa manan. Rakrak tubay da ito ya balay. Apay nga ibagam ti kasta. Imbis ko maatarimaanam. Tanayangin idi bagyo. Masadutakon. Nawalat panahon ko amang tarimaan. Sino ngay nga ro timang tarimaan? Ni tatang atibaw niyo. Ay, nabartag ka man ngaminan. Dani ako matibibiyang mo ha. Ala, naglilis kayo ti pagnak. Pasal-sali ka. Anya ngay ti araramidem dita. Kunaken ka ngay saganam ti ka nagtamabisinak. Kasta ka kadilatan, aglaklakay kalaktan aman nugal. Nay, apay nga agsao ka manen iti kasta. Idi katengaan ti bagyo. Dakda kami kinisweet dito'y balay. Sa dino ti ayan mo. Amum lang aruda na napanak nakisugal damagem pailaang. Sugal kala sugal, saan kamot nga rod ang mga baba? Igawan na kidin iti kanak. Mabisina kaon. Kayat mau, taad adda arak-rakak na ito'y balay. Tapno awan lakit nga rod pagyanan yaw nga agiina. May sweet. Ta-request ko kadagiti kakadwak nga umay da tarimaanan da ito'y balayo. Ay, wan man tani. Ay, nadadaulan ti diding na. Ay, nakaamamak no iti rabi eh. Kunak man no kunam at tarimaanan ni manong mo. Nabartak mo atong galagawid. Saan ang makasarita ang nasayaat? Kanayon ang napudo ti ulo na. Ni tatang mo ngay. Ay, manugal mo't dayjay. Pasaray saan nga agaw-awid. Takanayon iji sugalan. Ay, unay mo't dagitan a kapamilyamon. Adamot dagiti kakabagyan mi. Nga mabainak mo't adumawat iti tulong kadakwada. Nagbabak ng dagiti kakabagyan yo. Antim sa akin ko kay tidakal ang gasoline station dita ili. Wan, antik dayjay, kabisat ni nanang ko. Nauman sa namang tultulong kada kami. Gapot atunggal ada kasapulan mi. Iso ti tarayan ni nanang ko. Anya, sweet, nag-reply ka din ni Antim Amor si anak ko. Awagan yun ah. Awaga mo na. Mabain ako na mangawag kan kwa na. Agungot tumanan. Day talabain mo mo ti pampanunutam. Antim kabain mo kiden. Da kayon tupay kat pabainan na. Uray ata kabsat ko mat. Ano maya ti kwarta? Ibagam ana ospitala kat kasapulak ti kwarta. Kasano no maaman na saan apod no ana ospital ka? Ibagam nga rood. Sursurwemon ati agulbod. Oy, sigala kay. Nagawid kan. Na, asino ka kumangagsao kanya kiti kasta. Kinusan ka na nagawawid? Nagbagyo nga dakalata dito'y sugalan. Ket, si Kangay. Agbarbartek lang matiyam mo nga ramidan, ah. Nagawid ka kit din. Si Kati agawid. Kasta kaya ma. Tumakdar ka ditan, tagawid kan. Lakla kaya naman nugal. Hunamlan asino ka? Ha! Tiyam mo di ka tutupan, eh? Apa yung tinanog lakmatan ngay? Sige, umasidag ka ta pagdarag at talaga tabibig mo. Sanda katanglan? Ag dinanog kami man iti day talakay no isu ti kayat na. Nanang, apay alimtag ti rupa ni Manong. Ay, dinanog ni tatang mo. Anya, ay unay mo't daytan. Imbag ata da naganawa kadakwada ijay sugalan. Kababainan ti kastangar aramidan da. Ay, nag-reply ni Antem. Isan mo't?
Nag-text ka no saan? Nagdeksak, oray kitaan nyo Apay nga raw asan ang nag-reply. Kan maysa, mabain ako nga agkaratex. Ala, awagam ta siya ti makisarita. Sige, awagam. Hello? Hello. Apay, anya ti ibagam, sweet. Saan an ni sweet na ito'y manang? Apay manan. Unay kamutan. Kasla sa anak akabsat. Kasla na umakan kanyak. Bimak ng kalaang kastakan. Asino ti sana mauma ka na kayo a pamilya? Dawat kayo adawat. Sursuruan nyo mo dati ang trabaho. Ti ko namkit day na imot ka. Apay, maitugot mo ijay langit, dagita akwartam. Anya na imot ang sasawam. Manipod ita, saan akon nga umasidagpaykan ka. Laksiden ka, nakabsat ka. Bye! Ay, salbag. Ay, Nakaungat ka magtananang. ay saan mo nga awagan day tang antem? Imout! Pumanawak dito yung balay. Puro kayo amin nawan, serbina. Ay, naanak ko, saan ka kumamat agumurgura akasta, Diyan kayo ta makita ti panaggrupan ni tatang. No kayat yo, iso ti papanawan nyo. Saan kumamat akasta, anak ko? Kagura na timbaga ka manugal. Pudno mo timbaga ka manugal Ipapudot mo met aday ta indasar mo amakan. Ipapapudot ko. Anya ti kunan ni Denbar. Pumanaw ka nun, gaputa din anugmaw. Awan gayam respeto na. Kababain ka dagiti tattaong apa kayo nga agam Nasaysaya at no pumanaw day ta nga artak nga anak mo. Ayan ni Sweet. Agbasbasa iti libro na. Sweet, umay ka man dito, oy. Apay, tatang. Ibatam man day ta libro nga igam mo. Apay manan. Hingka isungrod day ta a libro. Adula amin day ta pagsaysayangam iti oras kan panawan mo. Adal. Iso nga idi pay nga ibagbagakin ni Sweet sumardengan nga giskwela. Pudno, ti kunan ni nanang mo. Sayang lang ti kwarta iti panagis-iskwelam. Anya kumati maganab mo dita? Eskolarak. Saan da kapagad adalan? Iso asaan kayo nga agsao iti kasta? Oo, nangeg mo ti songbat day taburidak mo, bakit? Kasta tinasursuro na di pagadalan. Saan nakasumarda nga geskwela? Taada arapaap ko iti biyag. Diyak kaya ti maitulad iti dayto a pamilya nga awan masakbayan na. Bastos kagsasaon! Kayat mo tatungpaan ka! Ay huston lakay, tilamanen pagpupudutam. Naabak ka laeng iti sugal, iso akasta ka. Sweet, gusto daytan. Basa ka la basa. Agri-review ak lang. Nalpasan ti exam tayo Uray. Kayat ko ti makalpas sa dagos. Mano a classmates tayon tinagikat iti klase. Gaputan na kiasawa dan. Ay, diyak aramidan ti kasta. Di ka man. Talaga mo't Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ni. Ni antik dahi ti umawawag. Mabit lang. Hello, auntie. Hello, sweet. Ayan mo ita. Adak ti pagadalan, auntie. Ay, kunakon kat. Umay ka dito'y balay inton malpas ti klasem. Adanas ka na pagsaritaan ta. Wan, auntie. Umayak. Nagdakal gayam at talaga dito'y balayo, auntie. Itaka kadila ang anak kaunag dito'y balay? Wan, auntie. Idiin may kami kaninanang. Saan akas to'y kadakal dito'y balayo? Manong aminen atawan tinapalabas. Kitaam ita, naan-anay kan abalasang. 18 kon auntie. Katsapay kuma, tasaan ka maitulad ka ni nanang mo. Adi na inlepas ti panagadal na, ta inununa na tinakiasawa. Ay, saan nakakasta, auntie? Talaga nga ipaypaysok ti agadal? Amom sweet, kinapudno na. Maasyanak iti klase ti panagbiagyo. Isu nga ro day tatirason, auntie. No apay akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Amok akaguran akon ita ni nanang mo, gaputadyak inikkan iti kwarta.
Pasensyaan nyo lako man ni nanang ko. Idi pa'y nga iyaw awis ko nga umay agtrabaho, ngam saan na akayat. Tamas kay kayat na ti dumawat iti kwarta. Gapo, tanalakalaang ti dumawat. Ay, wan nga rod, auntie. Jakman amo, no apay akas na ti ugali ni nanang. Nimat manong mo a Denver, artak mo't. Idi pa'y nga imbagak nga ikak iti trabaho. Nga mas kay kayat na mo't ti agin inom iti arak. Amok no apay anak ko rapay ti panagbiag mi, auntie. Naamiris mo ka din, no apay akas na ti sitwasyon nyo. Uwan, auntie. Gapo iti kinasadot, bisyo, kan saan anasaya at nga ugali. Iso an nakatali ti pamilyami iti kinapanglaw. Nasaya at mo't no naamiris mo dayta. Nakasagana katulungan ka amang ilepas iti kursom sweet. Taamok ana idumduma ti kapanunutam. Agyaman ako nay, auntie. Nanang, anya jay damag ko, pagadalan ka no ni Auntie Mercy ni Sweet. Asino tinagko na iti dayta? Kano numero 1 nga imot dahi nga antay. Saan ka di nga imbagakan ka ni Sweet? Awan mo, tinadakdakamat na kanya. Ang mga no, giant iling agyan ni Sweet. Iti dakkel abalay ni Auntie Mercy. Anya, panawan na tayon. Saan yung ipalubos, nanang? Awanan ti agluto ken aglaba no pumanaw ni Sweet dito balay. Namatimot adagos. Kaya't nakaday nga aramiden dalaang ababaunan. Lapdan yun ni Sweet a pumanaw dito balay, nanang. Kasi kayo lang, no si ka lang ti agtrabaho. Nasaya at nagawid kan. Nagapuak ngamin iti balay da, auntie. Anya timparamid na kan ka. Pinaglinis na kakaday ijay mansion abalay na, ha? Nanang. Saan kan nga agsublipay ijay balay da? Nagbabamutan ti panagkitkita na kan ka tapaglinisan na kalaang? Pagadalin nak ni auntie, nanang. Nagkinaawatan kami iti dayta. Agkahera ak iti gasoline station na, no awan klasek. Anya akahera, paglinisan na kalaang. Isukat akas to iti biyag tayo. Tas saan nyo akaya ti rumangay? Sadot kayo amin dito'y balay. Ay, di na kiramraman dita. Di na kita nakasta, Sweet. Ha, pumanawak dito'y balay. Kat baliwak ti biyag ko. Agbaligi ak no awanak dito'y. Kat jak kaya ti maipada ka na kayo. Dita kayon. Nagbastusan da ito, Sweet. Tumpaaksan. Ay, Sweet! Agsubli ka man dito, Sweet! Bayamon, tapudno met ti kunana. Puro tayo amin sadot. Iso nga grigrig at tayo latta. Puro tayo dawat. Da kayo man ngamin ang naganak mi. Isumat ti pakpakita yo apagwadan. Isumat at titinulad mi. Ay, Ala, agbalbaliw tayon bakit? Manipod dita. Sana kun nga agsugal. Sige. Sanak matan nga agbartag. Kinagagat ti kasapulan, tapno rumangay ti panagbiag. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.